ubufasha buri hafi. Nitwa Nkotanyi Asha, nkora muri HPG, nkaba ndi unit manager. Ku muntu utazi HPG, navuga ko HPG ari Health People Group, ikaba ari company ifasha abantu mu kwivuza dukoresheje medical discount card. Medical discount card ni kadi ifasha umuntu mu kumuha igabanyirizwa kwa muganga agiye kwivuza. Message nagenera abakiriya nuko muri HPG dutanga serivisi neza. HPG dukora kinyamwuga, tukadukorera mu Rwanda honyine, tukadukorera no hanze y'u Rwanda. Dufasha abantu mu kwivuza yaba hano mu Rwanda yaba no hanze y'u Rwanda. Kubw'iyo mpamvu nkaba nakencouraging abantu kudusanga tukaba serivisi nziza kandi ku gihe. Murakoze.